Kajing kelar ke TMC na kebenta ke Meghalaya. Kajing pintik na ya kalawai bapernai. An ai jing rap khat ara jar tingka shisnam shaman na kilong yeng jong ki khinna ki bapulia ki school sarkar. Namar kata ka TMC kan ai shilak teli ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta. Hakane ka apnyo trek urempang John ya kasap jong pi haki artli kisentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Kashilong Sardar Police Station mentagasi palai khandri tarik lakhadi ba Edelbert nongrom ban ay ka statement halo ka ijihar ka berada ban ujor ha khandai trek mentau benai halo ka jingja ka pisa ka bakot che ka sakulai clothing ka ba ay da ka sarkar preng che ka sarkar jilla ban khon persyaya ka kelam haki asnam baladam Kadai ka jingkot kadai ring ba IAO jong ka Sardar Police Station ba Edelbert nongrom ubadai ru kertong ka VPP che ka election je nong mi khmat ching dorbar thau an naga North Shillong constituency Haba kran chikla patai kubor hadin bulami na Sardar ba Edelbert ulang wala ulai kon ya kane election mentau snam uklam wan kumutau nong mi khmat haror kani kam henre wan kumunong shong shong ka jalla bat kumuriyo pai ba FIR hari ni kinda sengi halor ka jing tu lani ila penok kambak lah habri ka COVID-19 ka pon ka boyo na po central government hani ka sengi nga one eye statement na maklakot na ka ngamu wayu jongka reserve police ulakot ma ngadi banwan nam taban ai statement dengan semua tonat bahani ru por ka bangyo ban brief ban ai statement kala pat film bagi press and media singlawan ban ai statement kum bakalong bat ngai buru ta kajing kali ban pen mau kajing kali kalong kajing pen mau ko paslang kalong ni ngawan ban ban pen mau ya bang file ya kan ka FIR kum responsible citizen ndai kum emali but ka bang file ru na kamle you know to unknown person mo let the law take its own course of action tikai ba ngawan matasi ngalawan ban ai statement kum ba kalong hi banga kum legislator kum emeli at that point of time mo how banai September abang raise ni gijingkuli ng minister concern ngong ba kanu hiyo ka fon na kabanta ban yakun yani COVID-19 up to date tu kapor up to date kamu dah tu kapor mo ya kata ka phone na po central government ti henry layo ki juba pa in the floor of the house baka day 76 crore ti kandai ti jinkli kabangay kili manta kalong south pulai klor shay ka jan la penokam bakalana kalaja no shay jadi hal tanong rim nglawan ni kendo ngalai ka statement parangit scam ba ho ipora lingkot nimte badukan no kala ban Penstet yang ni ka interrogation nakaliang jok police department ni ngai scam bakal do na po ka keti jok ai ka an kan le la ka jok kamera par ngai scam ru ngin sayo ya kata ka jing bishar ngin sayo ita ka jing shisha ka balong hok ka ba shong hok bat ka bishar ka ba khoi igi question so kili na lang so ki kwa jubang ki kam kali mereka selong nakaliang jongki kum complainan ngelawan ban komplain dia kan dah balot caka FIR tika silong penpatai statement ka balong strictly betang ka tu ka bagi juba papo ka assembly balai ka fair bar ka RTI ka bayo patu dispersing rani tin rela pikan mau hadin katu kan ni por masmi tu RTI da borom deputy chief minister mohon regam kwa ban penpau kerteng matrai pai ba kisaki ba katu ka south flight teli south flight crew ka bala kali bayo ka one karkum ka face mana mo lawan nakajong ka benta henry nga kali kijing kali kalong ba up to date kamu adu akar arterik September ngamken mau baka covid kanang don hadin jukata mo habang kali ba up to date tamo di ban IB adu kato ka akar arterik September ngangit scam nito kapori kan batay namar nga ngangit baka ig bro nakti manta nganle no manta nganom daap bangan dahapan syong kum minister ngani nga dahapan one ka new government henry kay ka ba dongkam bisar dongkam ban lap ik ta kijing lesi kala bandon ka thok kathak kala bandon ka jing penokam bakla ai ka an kan le la chok kamera manu ba het kan ga inquiry in case mo ayu ayu ri Mr. D